kandi ihora n'umwizigirwa kandi yakoze nicyo gituma abayizeye bose bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyeganyezwa. Nicyo gituma aka kanya Imana twaza gusenga ije gutembagaza ikibuye mu izina rya Yesu, gukiza indwara mu izina rya Yesu, guhindura amateka mu izina rya Yesu, kurema ibitari yawe bitari mu izina rya Yesu. Haguruka ku maguru yawe uwo bishobora gukunda gukora kubona igitangaza mu kanya gato mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana waduhamagaye, uri Imana wadutoranije, uri se umwami wacu Yesu. Ubushobozi bwamaze kururuka bikaba ubushobozi buriko buragendagenda hano kugira ngo dushobore kubohora ababoshwe urahindishe keroteke wese inzira kugira ngo barushe baruhuke, abananiwe baruhuke. Izina rya Yesu Kristo hari ubushobozi, turahamagara ububasha, turahamagara gukora kwa mu izina rya Yesu. Bohora ababaye, baboshwe n'abazima, bohora ababaye. Unopozesi Hallelujah.